Welkom, welkom op 'n Saterdag aand by Zel's Daily Dish. Aardappeltjie met soppoeier gekook, gebak in die oond. And this is what we're having for dinner. Op 'n Saterdag aand. Mag julle geseënde aandjie hê. Laat weet my in die comments wat julle eet. Mag julle geseënde aandjie hê and be blessed. Thanks for watching. Bye.